kami di ILP kuat pen syai ruang ni parti ke Voice of the People Party ke election manifesto jongka kalau ke ILP kum kawin lagi mat jing dawa pat kum tu thought dari situ pan nomor kami tambah pan mengi ke Voice of the People Party kan ini gede ke rai kepala waktu ke resolution ke bersyum ka dorbat hawan jong ka jela ke jongi pan dawa ya ka ILP te kejing dawa gede ke laslam pat ngadon kejing kerban bagi sarkar bedek kan padian ya kejing dawa ke jong nomor kolom ke berkam pat lain nak ILP yang dia ban berkat bagi wepat ni hapan penskan halor kini kejing dawa ya ka ILP angni pi suka ka sarkar jelar kadon ke bentak makrau masuk pan yai lek pan yai dawa ya kini ka ILP de kiwi pat nomor gede ka bentak juga sarkar jelar pan lek pan yai pan kenau pan yai dawa ya kini kecil dawa keba kum ka jelahi kalau ke badon kam padu kata-kata nomor day gitu wik don benta kaban pas itu ka resolution bandawa ka ILP te bakin ong sedek kumoi pat nam lapan suatu pali beki kim dawa betik tengak ILP